Ngiyabingelela igama lami nguSiphiwe Ntombela. Bafethu bengicela nje ukuthi uma ungena uqala ungena kuleli khasi ucofa subscribe button ukuze kuzothola konke bafethu esuke sikufaka kuyona ke le channel bafethu. Ngiphinde ngikukhumbuze futhi ukuthi bafethu ukusubscribe akumoshi idatha kodwa sokuyibeka emathubeni ukuthi ke ube umuntu oqala uzobona i-video esuke soyifaka kuyona le channel bafethu. So ngiphinde ngikukhumbuze ukuthi ungakhohlwa ukulike, ukucomment, ukushare so that mhlawumbe ke uzoshiya novo kushare ukuze kuzobonakala nawo abanye mhlawumbe abangaze beyubona umbukiso. So bafethu njengamanje sikulolo hlelo bafethu lomnandi kakhulu lapho sizobe sikhona isithembu somjolo. Lolu hlelo bafethu uhlelo oluthandwa kakhulu abantu ngoba isuke lizoveza ngokusobala ukuthi abantu abayeke ukujola, abantu abayeke ukuchitha, abantu abaphile bafethu impilo eqondile. So njengoba ke sikuphatheleke namhlanje nangu mfethu la usibhalele naye futhi soke sizwe mfethu ukuthi ke yena udaba lakhe kuthini. Ntombazane ungadlala ngomfowethu ulokhu mfowethu lokho ededela imali kuwena kanti wena uyazi ukuthi wena uyifocusele nje komunye umuntu wakho noma mhlawumbe usubamba nomunye umuntu kodwa nomfowethu ukhona umfowethu lokho ededela imali wena unomunye umuntu mfowethu obamba naye. So nawe mfowethu ungaloku mfowethu lokhu udlala ngoma isister la uma isister mfowethu ukuthi lokho efaka amazipho kuwena uyazi ukuthi wena wena uyayijolela noma mhlawumbe uyazi futhi ukuthi hayi akuyena nje umuntu ombukeka njengomuntu ongamthatha ngesinye isikhathi. So njengamanje ngibhayele nangumfowethu khamba kanjani qhawe abafike phela kanjani? Siyaphila qhawe lesizwe. Umfowethu ubani wakwabantu ntabo wabo nendawo? No ngila iduzane nje Chesterville bafo isibongo ngungcobo fuza fuleli igama Alfred. Yeah, Alfred. All right mfowethu. So udaba lakho mfowethu luthini namhlanje? No baf ngikubhayela ngoba ngifuna uphumela obala ngento esingihlupha manje engoba umshado wami ngase ugcina ungafika ngala ngifuna ufike khona. Ngino my sister la sahlangana naye somehow nje endaweni nami impilo sangibhedela kusahlanganisa empilweni. So wangithanda waba honest kumina even though ngangiphila impilo nje ebhedayo. So wangithatha ngisondeza eduzane sajola kwaba right ngafunela umsebenzi ngasebenza ngegrand but ke ngenxa yezimo zasendlini azawukhumuza ngabuka umhle ngaphandle kodwa mase ngenaphakathi kunezakhona ezixakayo. So ke ngithe seku right onke i right salobolana mhlawumbe sibheke emshadweni manje zaqala ke inkinga. So my sister ngibengihamba semele ngisho ukuthi ngiyaphhi ngibuye emajeteni kase ngibuya ngaso mhlawumbe ngingasebenzi fanele ngibe sengiphekile yabo all those things ngabo manje ngiyakhawatheka ke phela kona umsebenzi wami lo umsebenzi wakhe umsebenzi ukuthi nje phela ngicina ikhaya li right into edingwa indoda yabo khona into eziphukile ngifisa into efanele. So ke ngicela ukuthi I think ngine-stress manje ngiyaphuza but ukuthi ayingeke awusiqalaza eceleni ngizama ukuthola omunye ukhari yabo xa sengiqalaza eceleni ke ngisingayigangeli yabo. So ngafica nje unyusisi lapha ngathi ngiyadlala ngathiwa sengifaka inzipho akusaphumeki. Manje nawe ngiyabona ukuthi la first khona emshadweni ngathi sikunzima sinenkinga manje base kusemshado kuphela ukuthi sishade but ngibhela ngisuka khona naye udla indima enkulu kumina kodwa manje lokuganga kwami sekungifaka enkingeni ngiyabathanda boba u2 manje angisazi singenze njani yabo. So loqala mfethu wathola wabonana nguphi naye mhlawumbe zonke izinto? Lokuqala ngangihamba nje ngikarabhela kuthi ukarabhe yabo impilo ibingishaya khona usihamba emgqonyeni nabo bheka amathini ubheka insimbi yabo impilo is a part of life. Cause kind of noma ngalona part but kind of because impilo yabo makhona kusifele ngene ngilala ngidlile yabo. So my stomach sevuru ngemoto ehlisa iwindi acela uxolo hayi ngisondele nami mhlawumbe khona afuna ngipha yona hayi thola ukuthi awufuna ama direction nami semthayo la ufuna ukukhona ngimdirect mase awungakwazi ukuthola number yakhe mase ngimsharela number because nginawo pop khona so ngimneze number athi hayi sokhuluma kumuntu engayinaki futhi because bantu ngihlangana nabo. So usekhe phone ake njalo ke phone sixoxa cela sasihlangane one day yabo sahlangana sama sothenga izinto ngithatha into ezimbalwa ngithatha engizoyidla kuhlana kwami naye kanjalo ke ngifisa ukuthi sibabangane ba close bangane ba close indlelani asayi nje bomngane wami hayi sayikulungela sababangane ngaleyo ndlela kwangwami izinto zashintsha ke platini yakho phela ngiba umngane nokudla engidingayo sagcina ke sifula in love sathandana kanjalo. So nalobolana no sijolile nje because impilo bathi ngishaya so ngingaphansi kwakhe kuyemuntu ongisizayo ongondlayo ngithengela izinto yabo nami ngiyahlanganisa nginanengane eceleni. So even though ngiphila impilo le yabo isikekwana upholo wena ya besa ya nguyena uqondile. So ke
so gcina sengifayela umsebenzi ngasebenza ngaba grand ukuthi angithanda funa ngizwe ngiyamthanda comfortable so gcina ke sekuzaqhumisa amalobolana so manje mfethu wena umuntu wakho umuntu onjani mfethu umuntu wakho Fethu umuntu grand unenhliziyo enhle uyabathanda abantu unatural nje ngisho njalo unnatural nje mfethu uyona into engidinga empilweni ezindoda so humble but izinto ngiqala ukuyibona manje ke nje after leminyaka sesijolo ukuthi hayi khona akubona ngala kahle but yena alright but shazi nje phela iziphi ezinye mhlawumbe ungayibona kahle ilokuthi angishela umthetho mengihamba semele ngireporte ngiphuma phi mangisekhaya semele buye ngiwashela izitsha ngasebenzi uma ngithi ngiyakhuluma ngiphindisela kwi-past ukuthi kumthi ngafica ungasebenza ngafica uhlama yabo ngafica ungeyilutho ulento engiyona namhlanje dromini yabo so lawo maza ahlaba ke cause akekho umuntu osanda ukukhumbuzwa ukuthi ngikususephi even into ongasizowena yabo ku wrong lokho so ngifakele ingcindezi ezomuntu wesilisa so kugcina kuphuma ngoqalaza ngaphandle so just distress umqondo wami mengifika ekhaya mengibuye vele ngivuka ebusuku uvuka sikhulume yabo so ize out ile nto le yakhinya vuka sikhulume so umuzwa umsuphenduka inkantolo even though umuzi wakhe angithabo cause phela uyena phela nemali kunamanga so even though ngisebenza kodwa uyena ohola ngaphezulu kwami so lokho ke kuyakusenza for ukuthi akwazi ukungicontrola so ke gcese ngifayile stress nencindezi mhlawumbe wangibone nami ngiyira mhlawumbe ngabe siphila impilo normal because abake khonce ngomunye ngabe noma ke siyabambisana cause soba u2 siyabalance yabo ngokomholo so into efana naleyo but thina she's a nice person I love him so much I love her so much bakithi bethish into kanjalo so manje mfethu manje ifiso odusanazo naye ngisenazo kakhulu ezingisho sekusebenza ngiyafisa ukuthi amukele lo muntu okhona njengamanje ngoba usekhona futhi ngiyamthanda naye lani bawuthi abafani kahle yabo abafani yena uyena lo nomunye uyindlela benza ngayo izinto lo natural beauty yabo lo nomunye yabona ukuthi ileke yaselo amakwayikwayi yabo yabo i-chicken ne-beef into kanjalo hayi mfethu ngiyakuzwa mfethu akezi ayizami mhlawumbe mfethu ukuhlela mfethu yabo manje umuntu wesimama lobambana mfethu ayena umuntu wesimama any out nje enjani kodwa black mina uyi-cherry yabo cause mina indoda bafuyabo yamshayashaya yabo but nje umjida kodwa adla indima yoba elite manje yenzeka kanjani ngempela ukuthi ugcine nawe usubona omunye umuntu mhlawumbe ngisho ukuthi yes yenzeka kanjani ukuthi wena ugcine noma nje mfethu yabo ugcine nje mfethu usubona mhlawumbe kodwa uthola nenye indoda mfethu lento ijule kakhulu nawuthi andasenendlela engafani yabo mina ngishaya indlela omunye ayikho ngalo ndlela but ke mfethu nginayo imizwa umuntu wesifazane yabo nginayo kodwa ke to be honest nje kuwena esikhuluma mningi uzokuthanda abafana kunokuthanda amantombazane yabo because noma ngaba nayo my sister we do something naye yabo ngi-enjoy kodwa khona le gap lesele ukuthi no man khomnto engakamtholi na ukuthi ke to be honest afethu umnandi umjida bese nando umjida ashaya fethu yabo kuba itheke nami fethu ngayishiya ngayishiya itheke nami juku after ngangijole nomjida nganganga yabo khona yabo abashasheni so ke manje ayish kwenzakalani la hayi kodwa phela vele nami ngiyayigulela yabo nginemthini so wena uba umuntu owa experiences le mpahla le mfethu ngangihambile ngiyoyiphuzela emaclubini afethu mengifika eclubini ziyabuya anginava into gijimayo ke kusho kube khona ke omunye my sister ongincane yabo nawo nje nginomzimba ngihike yabo angithele iphuzo okay fine sixoxe nje lokho engibrasha yabona ukuthi usudakiwe kunento ogcina uzenza ungaqondile yabo umuntu wesilisa yo so nami ngayithuka nje ngithinta yabo imizwa fana yagijima so ngathi sengikwezinye indawo hayi semengifika lapha yayi benzakalani la kathi nje yabo ngaphinda funa ukuphinde ngibuyele futhi again ngoba content ngizwile yabo yakhona indawo bese bahashasheni
yabo emashahasheni yabo kungaba noma yiphi indawo kungaba emva kwehlahla kungaba setshanini kungaba sepaki kungaba noma ikuphi mfethu la khona nje i-privacy nenoba u2 yabo uthi 1 uthi papa sengiqedile yabo so kwayinte kanjalo so ke mhlawumbe nami ngingayi-understand kahle ukuthi ngifola ngakuphi but sithi ngingene lapha yangathi no man khonto engizoyo lapha but aqhuma jona namajini namantombazane ngase ngafuna muke manje amalentozana amajita but ngiyigangela ke till I met my sister so nje umjita nje akana khunje kabi nje akaxoshi kabi iphepha wena mfethu hayi ngiyakubukisisa mfethu phela hayi ufica ngikhothi umlomo yabo lokho yabo bona laba bathe ukuba slim ihlalo bala yabo umjita lo othi yabo lo shaya lo shava squad yabona lo ngimbuka njalo uba igama lakhe king of squad yeah king of squad hayi yabo ngiyibona message shona phansi vumbu ngibona le shape length ya besithi kanjalo yasho ukuthi David wangamthola manje ngabawukithe one day angofika yabo le ndawo le kushane ezansi manje ke ijongo wenze njani ngendlela mase begqoka ublend hood la sebedunusa la sebele skip zonke izinto mfethu phela yabo mfethu yonke into mfethu inesikhathi ifuna indlela yokuzenzekela yabo into umuyifuna mfethu mfethu nami kanjani ethola sengisho ukuthi ayikho indiyanto leya ayikuvukeli leyanto leya ijongo mase lifa ugodo manje selipusha isinqo kanje imizwa lesikhuluma ngayo imizwa le ivuka noma ikuphi uma nje ngikubukile nje ngifika ngiphusha mnandi isinqa imizwa le akwazi uyicontrol ngisho esontweni hayibo imizwa le ngisho noma ikuphi ngifika nami sengithi kodwa lo mjida lo basothi kunzima ukuthi kungena kuyena yabo kunzima yabo ijove sayikavuka ngempama hayi mfethu so bafethu siyabonga kakhulu bafethu njengamanje ngicela ukuthi ngaphela sihlelo olunye usuku sibone ukuthi luphi usuku mhlawumbe singalithola sikwazi ukuthi ke umfethu enze lokho akufisa ukuthi interest somunye komunye phela komunye kanjani siyabonga kakhulu Ngiyabingelela igama lami nguSiphiwe Ntombela bafethu uma uqala ungena kule khasi ngicela ukuthi uqofe subscribe button ungakhohlwa ukulike ucomment ushare so bafethu njengamanje uhlelo lethu lomnandi kakhulu lolu lapha khona isizwe sokhombisa khona izithandana isizwe izovezela umhlaba wonke ukuthi ziyabambana lokho ke uyazi na ukuthi ke umuntu ezokuvezela emphakathini noma ebalazweni ukuthi ubambana nobani vele obvious suke ezotshengisa ukuthi hayi mfethu mhlawumbe akabambani namuntu noma mhlawumbe uphila impilo eqotho so njengamanje sibhayelwe nanga umfethu uthi nje uhamba naye nesinqanda mathe sakhe lapha mfethu hamba yana oda mfethu Ngiyaphila mntana ngiyaphila mfethu wami ya ubani okwaba udabo obnendawo igama lami nguLuyanda ngwakamkhize awusuka kahle ngowasemayi ya na udabuke khona nje yonke into yakhe ikhona bakithi ya so qhawula kithi awutshela umphakathi lana ngoba sigcine ukufonelana amafonini ukuthi hayi awutshela umphakathi ukuthi ubani okwaba udabo obnendawo hayi ngisho seqaleni igama Alfred Isibongo uMafuza amahle Alfred bengezansi abakithi igama ukuthi uba mina Alfred badoda foka Alfred badoda so mfethu mfethu awuchazene mfethu abantu mfethu ukuthi uzizwe njani mfethu uma mfethu ekutshela ukuthi hayi ufisa nje ukuthi ezokubonisa nje izwe ukuthi hayi wena nje osinqanda mathe sakhe ayi uhamba phambili ngijabula kakhulu ngaphela vele sisuka kude sobabili sisuka kude nje kakhulu so uma sengitshela ukuthi hey uzongifaka la singena kwi-TV hayi into enkulu kakhulu ke leyo so ngiyajabula kakhulu ithuba ngiyabona ukuthi hayi uthando lethu ngempela namanje kusayina nje siphatheni kahle ya mfethu awuphinde futhi mfethu abantu ubatshele mfethu ukuthi nje yini mfethu yakuchaza ngomfethu mhlawumbe nje yes kusuka ngosuku lokuqala nje ngimbona ngaba naleyo nto nje ngithinta ngaphakathi manje ngithi ngiyambheka lo muntu usemgaqweni ucosha lapha koBhimu ayeyeyeyey kodwa futhi ngiyambona muhle ngiyalibona ikusasa kuyeni ngoba ngiyabona ukuthi hayi amandla vele nginawo ngiyabona ukuthi hayi kwavele lade ngizama khona ngibamba kuhlangana ngathi ngizithathele yena ngizigezele yena njengoba umbona nje hey buza washangisa ipush sishangisa ama push kuyacameleka la
So mfethu ke waqhubeka mfethu umkhuculula mfethu wa right right nje kakhulu saqhubela phambili nempilo ngamtholela umsebenzi ngamnika indawo yokufihla ikhanda sihlala sobabili nje konke nje khamba kahle manje zonke izinto mfethu seku right kodwa eqondiseni nje hayi ku right konke ubaba ngamtholela umsebenzi uyasebenza kahle usenawo amasentshana akhe naw siyazimela nje njengendoda okungijabulisa kakhulu vele lokho iyona into engangifuna kwasekuqaleni ukuthi azimele njengoba ngiyambona umuhle bakithi akushiwo indoda ukuthi yinhle kodwa so ungabona ukuthi yazini angizigezele yena njengoba esenjena nje into ya right so wena mfethu vele ngoba phela wena umuntu wesifazane right umuntu wesifazane kahle yes sikubona nje ngithi baba ngiyathola umuntu wesifazane fa cha yes awuyena umuntu wesifazane kahle kahle ngazala ngumuntu wesilisa kwabe ibona ukuthi ngaba nemizwa yabanye abantu besilisa waba kanjani nemizwa wabantu besilisa yabona nje lento yazenzakalela yazenzakalela angikaze ngahlela yes kuyibona ukuthi futhi into engelula akusiyona into elula engathi umbona umuntu kube ngathi into elula akusiyona into elula kuyibona ukuthi kumele uqale uzamkele wena ukhule uphila phasi kwepressure vele nabantu bakubiza ngamagama ngapha nangapha umndeni ngapha sekuwukuthi nje kuyikona akukho futhi ongakwenza wena nje mfethu sengibuzela nje kuwena mfethu ukuthi mhlawumbe nje kwenzeka kanjani mfethu ukuthi nawe nje ugcine mfethu uyabona nje nawe ugcine nje yabo kusuka nje ngimncane mangimncane ngisake primary mina kwangenzeka mhlambe ngihlale namajisi akaze kwenzeka bangithi noma ngihleli namajisi kube ngathi ngiyabona nje ngathi ngizendaweni wrong kodwa mangihleli namantombazane ayangibona ukuthi ukhasha kuhleko yonke into right bona ukuthi yazini ngi-right ke la ngikhona stable la so kwaba ukuthi ke ngiyakhula nje kanjalo kuba ukuthi ngiyazamukela mina ngoba phela lento idinga ukuthi engathi ngaqala uzamukele wena qala before ngoba manje vele sinenkinga vele emphakathini ukuthi vele ngiyavele abantu abakujabula kubona bonke abantu abakujabulelayo so ukuthi uzamukele wena qala then bese uyakwazi ukuthi uphumele nje kahle emphakathini njengase ngikwazi nginamandla ngoba ngizamukele mina umndeni uright yonke into right imndeni sebe right manje angikaze ngaba nenkinga umndeni wami nje wangisupporta kusuka ekuqaleni ngoba phela angikusuporta kanjani umndeni wakho ukuthi understand ukuthi vele umuntu okanje yes ba understand nokuthi umndeni uyayibona ingane ngingathi khula bayakubona ngeke kuba bakubona vele umama engayibona ngeke usingeke umntana uyabona vele kubikona ukuthi balinda wena kwesinye isikhathi ukuthi batshe njenganami nje balinda mina ukuthi ngize ngibatshele ekhaya ukuthi hey kanje futhi uNkulunkulu emuhle njalo angizange ngibe nankinga mhlambe bazothi kanjani kwangaba nankinga bangisupporta kuze kube namhlanje mfethu bakhona ubhuti ozala nabo nayo ubhuti oyedwa kuba umdala naye akabanga nankinga nje egcinga ngamabhloko lokho ethi hey bo naye kuyikona mhlambe ingoba vele uke sidini leli kababa sizalo ubaba oyedwa naye but nje naye angikaze ngaba nalezo nkinga siyaxoxa nje kahle yonke into ibe right mfethu so nje mfethu wena nje so usuqala nje usujola ke nje kwawunjani mfethu washela omunye umuntu nami vele wayithola vele umuntu vele nawo sevele segrand lutho mfethu angikaze nje ngaqalisa ngisho ukuqalisa mangibona umuntu wesifazane nje ngibonela udadewethu like vele nje udadewethu nje sibonela umngane nje ngihlala nabo most of the time ngizibonela umngane nje kwaba ukuthi ngiyakhula ke mangikhula ngize ngi-understand ukuthi okay shoot kahle mina ngoba manje vele yabona abantu wena ukuthi so ngathi bekubiza kanjalo kwesinye isikhathi mina ngangazi honestly mina ngangazi kodwa ngaze ngayinotisiswa abantu bese beqala bekhuluma ukuthi wena ukuthi mfeke ngisho ekhaya hayibo kanje bathi kanje hayi kuba ukuthi ngiyakhula ngize ngiyabona ukuthi kulungile kuyikona kumele ngamukele ngoba vele ngithi yabo manje sibhekene irate phezulu kakhulu amageya ayazibulala so njengoba bezibulala i-peer pressure bayithola emndenini i-peer pressure bayithola emphakathini i-peer pressure bayithola yonke indawo uhambe emgaqweni bakumemeze bakusho so abanye bagcina bengabi strong bagcina sebezibulala so mina ngase sinquma ukuthi yazini mina ayikho inkinga ngizozamukela ngizophila ngoba vele uNkulunkulu
uNkulunkulu ngidale kanje so ayikho into emele ngishintshe akekho umuntu ongathi kanjena ngithi kanje yabo kanjalo hey cha mfethu hayi ngeke mfethu yo so ke manje ke sengibuzela ukuthi ke mhlawumbe ukushela noma mhlawumbe omunye umuntu mhlawumbe yabo mhlawumbe wasukela umuntu oright noma mhlawumbe wathola vele nawo mhlawumbe omunye umuntu mhlawumbe nje ophilayo hayi ngeke yabona nje eqaleni kwami nje ngithi ngiyajula ke manje kwaba ukuthi kuyafika nje ubhuti uyakhuluma istori sakhe sikhuluma istori sakhe naye vele yena vele mina ngangizibonela umjisi ngangani ukuthi uze ngalento le kwasho ukuthi yena uyabona kuba ukuthi siyaqhubeka yonke into yaziyaba right kwaba kona ukuthi akulungi ngashiya kanjalo ngaze ngayitholela yena kufuze sakhula kahle nomuntu awusuka so nje mfethu nje ku right yonke into ayikho nje akukho la kushoda khona ku right fuze yini futhi yachazayo ngona khujana mfethu nganangu osisi into engichaza yena mfethu ohambolo natural awusuka yabona umuntu esifazane uma ngithi natural ngifuna ngomuntu oyena ongayidingi edition ukuthi kube khona edayo yabo ukuze mhlambe kube khona yabo so lo nto angichaza kuyena ngendlela angisatha ngayo after ngiqedumisa ama direction akabonanga nje uhobo noma umuntu nje yabo waba humble namanje sesithi uhamba so ngichaza lokho ke mfethu yini yachaza mfethu ngona khujana ngananga mfethu njengoba ngitshelile nje ngathi ngimbona ngabona ukuthi hayi insizwa ke le and le insizwa mangasethiwa ngiyithatha la ikhona ngiyibeka la ngikhona sime kanje sobabili singaya kude kakhulu so ngathi nje ngimbona emncane ngomzimba ngcolile ngenangu angazi okwenzakalani kodwa isimo engamfica kusona angisithandanga so ngabona ukuthi yazi ngizosiguqula ngenkani ngoba ukuthi nje ngiyamfonela ngiyamlonga ngimcheck kancane right ngathi kwana ukuthi unefoni ngangithi ifona kananga ngathi ngimcela inamba mina ngangithi ngiyachecka nje ukuthi unayo because ngangithi right makuthi akanayo ngangizobona ukuthi ngimisa kanjani ngiphinde ngibuye la ngimnikeze ifoni ukuze ngizokwazi umcheck ukuthi uright yini ngiyambona ukuthi hayi akanayo lenhlobo leyo ukuthi mhlambe uyisigebengu noma wenza uyambona umuntu ozama ukuphila yakwazi ukubona ukuthi lo ushoda ngento azoyidla so kwaba ukuthi ngiyamfonela ngiyamchecka hamba kanjani right kwaba ukuthi nje la ngalinye ngizombiza ngithi mina okay ngizodlula ngithathe ngalapho wangidlula khona manje emsebenzini so ngimthathe sambe sendini nalapho futhi ngimthatha ngimgadile angimthembi vela ngimthembi ngeke nawuthatha umuntu emgaqweni umfayi kwakho bese futhi urelax so ngiyampheka ngiyambona ukuthi hawu ayingathiwa kabe sebuyikogezi bethu ukuthi ngizile seqokile kanye ngathi hawu bakithi kwa right nje kwa right so ngifuna ukuthola la ukuthi awazombambela umfethene esephutheni hayi ngabe ngiyamsukela uma ungambamba kwenzekalani hayi ngabe ngeke kwenzeke lokho cha sethi nje mhlawumbe kuyenzeka ke nje mhlawumbe ngoba uday ufuze hayi angeke akwenze lokho ngeke akwenze siswakude kakhulu naye so angisazi mina isizathu ukuthi kungabe kwenziwa yini lokho mhlawumbe phela mhlawumbe awusashisi mhlawumbe kwasihlala iminyaka emingaka miningi kakhulu leminyaka sihlala bakithi hleze ngincoma zonke izinsuku ukuthini encomani kodwa right indaba uhlele encomani boze right nje nkosi yami uyajabula ngiyakwazi uhlele encomani uhlele encomani eqhawe ngitshela uyazi ukuthi ngenzani yini leyo mfethu ngenza show ukuthi akalambi ngenza show ukuthi akalambi yini mfethu ukulamba kanjani mfethu awukudla mfethu awuvela ke uvela umuntu ongalamba mfethu siyamuzwa kubaba uthini sikunani isitofu hayi shini kaphela ayisona sizathu mfethu awazi umbambeni mfethu esephutheni ngamama namhlanje kube khona lokho yabo ukusola sona abo umumshita nje ukhonto asayiboni kahle umama mase awuyazi mase 6 kumele bese la endlini awusuka umusa yabona yena washa 7 okulomfazi yabo umusa awuthi nginike isikhathi umuntu akuncisha ubuso kwenza njani manje yabo senginalo kodwa phela ke ngize ngimali into ukuthi ukhonto asayenza because I think ngibambile yabo so ke lokho ngayigcina
sekona ne-relationship yethu Yeah. ngcono khona nje retended kwima ngikwazi ukukhuluma ngayo sengahlanganisa ku-1 no-1 akhumele ukuthi kanje Oh, yeah. so kusikoyile lento le yabo Yeah, yeah. but so far akazi ngaphandle kwalokho nje umuntu ehlala nesikhwele ngomuntu wakho especially uma ukuthi yabona nje hey yonke into Teberere. Mana mfethu awuphinde mfethu abantu bachazele mfethu emakhaya ukuthi kubaluleke kangakanani mhlawumbe ungafihli mfethu ubuwena yabo. Mfethu lento ijule kakhulu Yeah. ayivu balekile Yes. ayibaleka ngendlela ukuthi ngaze ngayiqamba igama ngathi injabulo yami izaqala Yes, yeah. ukudlula injabulo yomunye umuntu Oh yes. akukho right ukujabulisa wena Yes, bafo ngoba ngenzela amehlakho ukuthi umbone njengomuntu ngathi mhlawumbe ake ngikhulume ngami straight and I know ukuthi angikho straight ngale musungasekho wena mina ngiyagula futhi akusho uyibulala ngoba angikwazi ukujabula mina ngihamba nobe sami sasibambe sabambana understand musadlala esitolo njengengane ngimfake uthole ngimqhube amela yabo cause phela impilo open so akukho la engathi ngincindezi khona so lento kuba nencindezi lento egcina big depression yabo ugcina uyibulala ngoba manje awukwazi ukuzamukela wena usahluleka ukuphumela obala kufanele uzamukele wena before abantu bakwamukele so nje nothiwa yini kungaba mhlawumbe impilo thizeni ngawukhubazekile ngamhlambe awunabazali ngathi isiphi isimo bhekene naso esenza ukuthi impilo yakho ingabi right but ke zamukele wena kuqala and be fit enough ukuthi uma ngiphumela obala abantu ngibayitshela nomuntu mengicwasa noma ke engibiza ngegama mhlawumbe ngisicenge naso mina ngizokwazi ukuyimela lento ngiyimele yes okay ngikhubazekile vele nginengale yodwa but when ngihluke ngane mina cause siyafana angithi yabo so ke ehlisi mina ngiyaphila kunomuntu ongaphili so ke once wakwazi ukuma kumele lento leyo so uzokwazi ukuthi numbane ngathini kuwena kufanele ukuthi uthela amanzi emhlane wedata akingawuchitheka phansi so ke usuyajabule emva lokho mfethu awuphinde futhi nawe mfethu ugqugqumezela abantu emakhaya ngoba ukuthi kubaluleke kanjani mfethu ungafihli impilo yakho ephilayo kubaluleke kakhulu ukuthi ungayifihli impilo ephilayo ngoba isikhathi sincane vele impilo imfishane kakhulu ukuthi ungaphila ujabulisa abanye abantu ngoba vele akukho lula kodwa uma usuyitshele wenze nganami nje mina ngaqhamuka abantu manje bangisho kodwa kuzosifanela ngoba nina ngiyazi ukuthi ngiyamukelile kuyikona so kubalekile ukuthi uma nje umuntu uyiphile nje impilo yakho ngendlela othanda ngayo ngoba manje uzophila impilo ukuthi ujabulisa abanye abantu akuzokusiza ngalutho lokho ngoba at the end of the day bazojabula bona nje bayazenza izinto zabo abayithandayo happy at the end of the day wena ngoba umnyama ngoba yabonga bese kumnyama yila kuvuka khona ukuthi qali lapho la kuqale khona kuba nama after 9 khona ngoba nisekumnyama vele angithini abantu abasaboni so lento kumele ngiyenze lekuphi ebumnyameni yangibona ngithola so akusizi ngempela so kumele vele ukuthi phila impilo yakho nje ngendlela othanda ngayo ezojabulisa wena iza phambili iqala kumele uma umuntu ubi priority nje wena thatha wena nje uziphathe wena ukuthi okay mina ngizoyiphatha kanje ngiyenzela ukuthi nokuthi makujabula umndeni bengamkelile abangani bami lutho wena mawukuthi wena ubona ukuthi wena kuyinkinga futhi kuba into bethi mina engeke ngiunderstand mina ukuthi wena usuke uzoncinzwa yini ubone umunye umuntu ephila impilo yakhe yini mfethu wena lekuncinzayo ngoba phela akhona amaditha la ngaphandle maningi mfethu uyafika hamba kanjani siyaxoxa yonke into iba right kube khona wena yini leso kukushisa kangaka ngoba phela wena uthi mawubona umuntu ogay usuyashiseka ke manje na usuyamemeza ke ukuthi akusiza ngalutho lokho so at the end of the day nje manje nje uphila impilo yakho ngendlela ethanda wena ezojabulisa wena noNkulunkulu wakho qedile so manje ngifuna ukubuza mfethu la ukuthi mhlawumbe mfethu uma ngabe mhlawumbe kukhona nje mhlawumbe angithi khona nabanye mhlawumbe baba besimame kodwa baba besilisa yabo so babeza ngani nje ama lesbian yes uma kusokhona umuntu kanjalo nje engakwazi wena ukuthi akushele wena njengoba wena umuntu wesimame yena umuntu wesilisa yena angiboni kahle into engeyenzeke le akwenzeki manje ngitshele ngiyibuza why ngempela mfethu isiphi izathu mfethu ngaphela yena umuntu wesilisa kodwa umuntu wesimame wena umuntu wesilisa kodwa umuntu wesimame shanani phela ehlanganeke ngifuna indoda mina ngifuna indoda so uma kuvile lesbian I'm not saying mhlambe kanjani njani angiphena mfethu actor njengomuntu umjito mfethu yonke into yabo egcine phela ngithi ngikubuka la uma ngikubuka la vele ngiyabona nje ngitshelile ukuthi kuyaqameleka la yabo ngiyazi vele ukuthi sibe ngicovered ivoice yakhe ne voice engifuna mana mfethu umana mfethu khona angithi bakhona mfethu namanye amathekeni thola mhlawumbe azaleke mfethu engenazo amabele yabo lo muntu mfethu usho ukuthi umuntu wesilisa nalowo muntu yabo osengazenza futhi nezinto izinsimbi la naye ethi kanje qhuu yabo
kodwa egcineni ngebafani ya lo nako konke nje niyabona yonke into bethu hayi so bethu so ngizothini ngisho ngalutho ngoba mangase kuthiwa manje lesweni obviously konta ngenayo awuphawule ngavu mhlawumbe nje mina okuyibamba nje igoqe bafo angithi uNkulunkulu udalile igay yes ungena la kwi-gay adalanga gay udale umuntu hayi wena uzosho njalo wena okay you my own understanding yes with your own it's fine respect yes so udalile i-gay bottom asedale top angisabo imina ngiyindoda ngiyi-top yes i-gay uyi-bottom imina indoda enomfazi so ke mina naye siyahlangana nangokwemizwa iyaconnecta once ngimthinta noma ngithinta khona enzakalayo yabo automatically so mase sizoza kuma lesbians ama lesbians nawo ngokunjalo kukhona indoda khona umuntu wesifazane so ke mabe bawu2 same kwenza kumina but mise kuyimina naye we are in the same community kodwa sihlukene yabo ukuthi thina sijola sodwa ngoba jola bodwa kodwa siphila ndawonye so angeke size kwenza ukuthi singajola soba u2 even though inemizwa umuntu esilisa but not ukuthi singajola no ukuthi awazijwa nomuntu intombazane because bese nginaye phela lento yami imizwa ngezisebenze kuyena because yena uzothini uyindoda kodwa akuyona lefele ngabe ngijola nayo khona into yenza automatically amaqhamuka nje mhlawumbe nawe nje kanje yabo mhlawumbe ngakuthinta njani sizayela yona yabo so same thing but ke sindawonye kodwa sihlukene singimathe kodwa ahlukene bona bodwa ngathi sodwa but same community hayi ngisho ngempela ngathi ngaphetha awusilandela i-visitor mfethu i-visitor lethu namhlanje our guest of today yeah mfethu so manje agcane nje emakhaya ushaya ingoma awu bakithi yeah so hey wo abanje avela wamudeshi kunami mfethu wenzani lo abanje mfethu khamba kahle yeah so mfethu ubani wakaba mfethu udaba omni ndawo igama ubanele kanjangase Ntshangase yeah so ubani wazana naye njengala ubhuti lo so mfethu mfethu umchazele mfethu my sister ukuthi ke njengoba sila mfethu kuphi mhlawumbe nokunye mhlawumbe ofisa umtshela khona mama sometimes uba nokunyusizi ungidimande kwenza izinto ngemsebenzini yabo so ke lento igcina nomsimelo stress khona ke ngaphuza kakhulu baze kwazi ukuthi akungisiza ukuthi so ngabuthi mhlawumbe ngathi stress ngayo ngibengikwazi ukushiya because sesihambe ibanga elide mina nawe futhi ke esibheke emshado njengamanje so kuma sekushiya ngesikhathi so ngeke eceleni ke kumele eceleni angikuzwa angizwa ngazi wrong kodwa bengifike zongidisa umqondo wami so ngagcina sengikanga ke ukangeno ba nice hawu bani muphian lo imake futhi wena engakuthatha lapha ya wena sabona mama ile nto kulese ngibalekela ile nto endlini ngihambe manje baba ngiyacela ulandela amakhamera uzongibwanisa nomphakathi abazothi nomakhelwane uzongibwanisa nomphakathi sihlala nawe endlini ukupho ngokuthi ngikwenze ngazi nokuthi ngikwenze wazi yini singahlalanga endlini unokuthi ungilethele amakhamera wena ushaya ngethawula akungishaye ngethawula iyashada ngethawula yashada ngethawula hayibo ushaya ngethawula wena awuyangani umbophisi mfethu ungakhali qhawe awuyangani umbophisa mfethu manje bathi wamshayelana mfethu akamusa uxuba indaba yabo leyo sizoyikhuluma naye okwamanje ukuthi mfethu lona slay queen yes Wema. Ngcono kunawe Imani. Akamshayi ngethawula. Mfethu. Wema. Lo. Mfethu. Lo.
spiritual wife ya mana hlala phansi uzongilethela umuntu ufaka inwele ezinjani hlala phansi wena uthe uthanda mina ngoba nginatural hlala phansi yes uthe wena ungithanda nginatural uyamshaya nje mfethu inkinga uyamshaya mfethu inkinga umshayelani mfethu yes uyabona le nto mayinkinga njengabantu asebehlale iminyaka emihlanu ndawonye sengisho emihlanu ngephelele sihleli ndawonye yes sibe singahlala phansi sikhulume asho ukuthi mamkhize angikuthanda ukuthi kwenze ukuthi nokuthi mina ngazi ukuthi sadlula lapha mina ngazi ukuthi nje leyo nto sadlula kuyona ngoba ngasho ngathi baba uqhubekelana nomshaya wena awuyiboni wena uthi wrong wena kwenza kabili ngiqhawe akwenzanga kabili and yena mina ngiya-understand yabo because mina ngiyazi ungithathe kuphi ngiya-understand futhi ngiyahlonipha lokho even into nami ngigangile kokuqala ngibambe futhi yena-ke mbuza ukuthi izithombe ayisenda enqunu wayisendela abantu wawusenda ngisho iy'thombe wawusenda ngisho iy'thombe wawusendela ngisho amadoda iy'thombe wayisendela ba indoda ngambuza ukuthi bani umsendela iy'thombe watshela ukuthi hhayi bade sendela umngane umuntu osifane umsenda njani iy'thombe umuntu osifane kuba yena umuntu wesifazane umuntu wesifazane which means mina isilima angithi yabo ngafike ngiphinde ngihlale udoti lowo awukhulumi ngani baba nami angibuzanga ngakubuza wathini wena kumina wathini wena ngathi kubuza lo wathini unemali wena ngenamali mina ngosizo wena yahlangane wena mfethu yini akuchazayo mfethu ngomfethu into yangichaza ngophakathayo ukuthi uyindoda enesizotha unothando but ngathi ngimbona njengabantu endodeni yabayinothando eyami sisi eyethu futhi bazovuka umkhizi bami ngenyawo unenkinga yini ngalokho kaze ngideleleke kanje yabona ngazana mfethu ukuthi lokho ngazala ngikaze ngideleleke kanje wena ngani kuse wena mana wenzani ngizokhumula manje le wig ngikhombise vele ngazi ungene kanje ngizokhumula le wig manje mina ngikhombise wenzani manje ukulokwani angeke ukulokwani ukulo isnake buka inkopho ezingakanani kanjani ukulokwani ukulo okwani ngizohlanya ke njengamanje mina kwazi amanzi ngizohlanya isnake queen okwani lona ngizokhumula manje ayingeke ubungamani uzama akekho omunye ubungamzama angithi yabona angithi uyayibona ukuthi unjani mfethu angithi uyayibona mfethu ukuthi unjani awulalele bodi yes uthola umuntu ongeyilutho ngixolisa ukusho lokho uyamthatha menzela yonke into amandla ami wonke ngize ngishodisa imali emele ngiyisende ekhaya ngoba ngicabanga yena namhlanje kanti nawenzela ukumbamba nemali wawenzela ukumbamba nemali ukumthanda manje pho why pho umbalele pho zonke izinto wamenzela zona angimbaleli uyini pho uyabala nje why umbalele ukuthi wamthatha ngemali ngathi uyamseka lo no wena wrong wena ushaya umfethu umshayelana umfethu wena ngethawula umfethu umshayelana ngixolisa indaba nina ngixile kuleyo nto hayibo mfethu angithi awuyiboni izinto ezirong manje ekse gobisa umuntu oqhawe awuyiboni mfethu umuntu orong wena mfethu ngoba izathu izona umfethu ayibekayo leso uyabo izona umfethu ayibeka izathu lezi yabo wena nje ukuthi wamukele wena urelax wamukele ukuthi ukhona umfethu la osekhona onizokwathi nibambisane naye yabo kanjani ukuze umfethu ezokwazi ukudistressa kahle yabo wena umfuna ngethawula limanzi azi ukuthi hayi cha ukhona lapha azobeka khona umoya yabo ikupho wrong mfethu lapha ayibo imani abo bafuna ngikutshela ngizokutshela nje ukuthi ukhuluma ngikuthanda yabo abukhuluma mfethu sithawahlele iphoyisa nomje lo lecture mfethu ngaphunywa ngisho ukuthi waphunywa cha la mfethu ubuyangicika bese ngishafa imbuzo kahle kahle kuyavuka ukuthi uyindoda wena kumina ngithabo manje usukhumisa ufuna ukugqumisa ubudoda bakho kumina musungishaya ngoba ngiyenze ngishaye mina yabo kahle hle mina futhi namanje ngisashaza ngibambe ephutheni ngoba ngiyamthanda yena ngicela umbuzo ukuthi ngebirthday yami before afike nepresent wafika enjani la kazi ngimbuza ukuthi bedlule kubo vele kubo ke kunamaxhaphozi udlo mosquito nafike ngithule mina ngithi
angishaye ngithule yikho ngihamba ngathi thina slay queen at least akafani unatural slay queen futhi angihlonipha but kodwa ngiyethanda futhi awukwazi ke phela mina ukungithanda angithi ngithanda slay queen ubuwasaphi amalobolo ekhaya ubuwasaphi amalobolo ekhaya anifani ubuwasaphi amalobolo ekhaya isidudla yena futhi niyangihlonipha wena usangihloniphi kahle hle ngoba nakube ngikhuluma nawe sonke isikhathi utshela ukuthi wangithatha emgwaqeni sungaze ungilandele lokho umnakwenu ngifuna kahle okay mhlawumbe into engisho kanje lalela lo uzoba umfazi wami nawe uzoba umfazi wami ekhaya yimini indoda yes angithi yabo ngithanda ngoba uthu uyayizwa lonto leyo ngoba uthu nje kanje yes uyayizwa lonto leyo and fun food chicken and beef uyayizwa lonto ngithanda ngoba uthu so fanele ukwamukele lokho ya mfethu sicela mfethu ukwamukele mfethu yonke into izoba right kanjani lutho push mfethu yabo never wena mfethu angithi uyamthanda mfethu angithi ngiyamthanda phakathi yeah so ayikho into yonihlukanisa ayikho nje into ezohlukanisa ayikho nje hawu mfethu siyabonga mfethu ukuthi ukwazi ukuthanda omunye umuntu yabo ngoba uthando mfethu lubalekile uthando yabo uthando liyabekezela yini nje mfethu oyifisele oyifisayo mfethu ngomfethu ngifisa ukuthi sishade ngelinye ilanga sikwazi ukuthi nathi sizakhele umndeni wethu si-adopt ingane manje uyanginikeza nje isaka ngikubona uyababa hot lalela nguyena nje ngiqoke yena hayi bo akathayo uyanginakekela hayi mfethu siyabonga kakhulu bafethu so bafethu ilokho-ke thina bese kudinga ukuthi kube khona ubumbano umuntu akwaziwe kube nokwazana siyabonga kakhulu inkosi ayithela umusa